Until we end up with a YouTube video, I'm comment kamera bini. First of all, ndashimira ngo simuzikira subscribe ku cyoro cyo YouTube link satayika ko mukora ngo mubanda y'imirongira ugana vya Hero TV vyoroshe. Reka ndashimira abo mwaye kana kanye rukuranya imbiriza. Uno musi na tibiteka kujya kuja gutembera basha uraza ahantu bahita mu ruziba kuri kuranyongorera ariko aranyongorera bahita mu ruziba navuye hariya mu Kamenge mu Kinamba undi mu ruziba gakwanze ndagushimira kandi ndagusaba ko twagumana kugira ngo wirabire impano guys abantu bafite impano abantu rakina neza umuntu jewe akina je nkumva ndatu ukobona ndatenze donc abari comedy ukobona ndatwenze uzocumenya ko uyu muntu yankoze ku mutima ndati wenda bibabwiye namwe kwanza nabikishije amajambo muraza kwibona ga video kari ngaho muraza kubibona sivyo ndakunda kandi ndawuba nabarandiriye reka mpereze kwanza umwanya urabona ngene bambaye jaune noir nako muje mutamaye umupira tumazaga umupira nako tutabimenyesheje mu mwabimenyeshwa nani banki wewe nyine bari kutubwira ati ndaza twagutegura agapira kawe nari guca ndagatahana yo wapi kweli kubera shayi ko bizo mutagatahana toke nuko ntazi yuko turi kumwe wo mwamuhereze imipira y'abantu muba muzi yego kuko urabona ukunyene ubona tukambaye banki nuko tuba turi kumwe nyene kwanza wewe witwande wani yitwa Sayagana inde Sayagana no Sayangana oui Sayangana office ay majambo APB gisiguri Apotre Bwenge ni ani manager wanda wa team yes ni wakonda kwa team yes hari umuntu yicaye ngira ngo ntashaka kuboneka muri kamera reka kwanza mugisha umukobwa kwanza iyo nagize amakosa ibi bintu nzi nakubivugisha naravugisha bya mukobwa ni sawa witwa nde Koko uvuga neza merci uri myiza yego nawe urabibona ndabibona kuri myiza urabise umusheri none wagomba kubimenyera iki nshaka kubimenya ngira ngo ndamuguhe je mve ganda muguhaye sifina nawe nshaka uramufise yego yitwa nde yitwa Freemason uramutrompa Freemason ninde uramubona hehe muri timu yacu nyene ari ngaha Freemason niwe musheri yoyo biheze tugoma tugize ubu tugira ubu mfaho wowe wimadika ngaho kweli ni sawa yes kore kiyita Freemason impamvu nitwa Freemason nuko nakinye filme nerekana ibikuntu Freemason ikora niyo mpamvu yita Freemason yes iryo zina ryaciye rifata uragishimira ndagishimira cyane kuko izina Freemason bisobanura ngo nuko ari byo bikorwa nkora oya Freemason umukobwa mukundiye uyu mukobwa icyo namukundiye ni myiza asa neza atwenga neza afite amaso meza uravyemi wamukundiye iki yo uyu ndamukunda cyane akabizu ushenda gusavye ndagobaza ubwo bwiza amaso mukundira umunsi byo hinduka donc akagira accident agahinduka uduca umwana so sinoshobora kumwanka kuko twebwe dukunda abantu bo ngaho bahungu benshi yo kwisi dukunda isura cyangwa bwiza ariko arafise ikintu kinini mu mutima ndamukundiye cyo kintu ni giki urakizo baze kibona yes ururunguka mu mutima wiwe umutima we narabubonye kuko arafise urukundo arakunda abantu arakunda gufashanya iyo umuvugiye yagufashe aragufasha cyane byatumye ndamukunda uramaze kuja muri Freemason no kubera impamvu ntaragira muri Freemason nuko ibyo Freemason ikora ari bibi cyane wowe kubereki unutinya ko urumva umenga uri proud yo kuvuga ko uri ukunda na Freemason ntabwo bigutera mu bagenzi bawe kavuga nkunda na Freemason bavyakira gute oya singira ubwoba kuko namukunze ari ryo zina giye mariage tudutwite gijyanye mariage amwibarije nawe so mariage nitwobara ngo no mu cyangizo ariko tuko turayipanga muko mubipanga muri no mwaka nyene so simu no mwaka ariko niyo Apotre Bwenge yamara gushika hejuru gose kurenga tuzoje twatumira nani munsi Apotre Bwenge niwe donc ini vie privée yiwanje
ntibiri muri team Apotre Bwenge n'indabagaza no mu buzima busanzwe. Okay, Apotre Bwenge impamvu nabwiye ati niyamara kubera ikikonzo mufata uko ndavyanse. So impamvu nabwiye ati Apotre Bwenge namara gushika hejuru tuzoca dukora ubukwe nuko iyi bank tuyikunda cyane kugira n'ubukwe bwacu duce bwamamara. Mufate sheke mufate naenda kuja mahoro reka reka ndabaza umunsi wa mbere akubwiraga akubwiye gute yambwiye yuko ankunda kandi ngo igihe cyari kiregaye ngo mbona ngumva ngo yarankunze babyari yakujya muco uyu namwemereye hakiri ukwezi uri siniki Yes of course. kuvunye amaso Kubera kati okay. Impamvu narindiriye uko kwezi gusa kugahera nuko nakunda murabana wa mutima w'urukundo ariko abufise ndamukundiye ubwiza ukuna twemera ukuna mwenyura ariko ikintu nyamukuru mukundiye kirindari mu mutima kuko akunda abantu bose ntacagura engena kuraba karara ndasubikeza wowe wa mukobwa urakaze urugo mpamagara Apotre Bwenge muzo mukoze ni sawa musize urakankama cyane wowe urakankama cyane vraiment ni kubera iki boje gukama kwanje nabwo nza nkankama ahubwo nibyo nisangamo nibyo wisangamo umva nyine bifya bari muri jewe man bari muri jewe kweli bya vrai biri muri jewe none nkankamira iyi none yanduka regari umwanya wo gukankama n'undi mwanya ari wo kuyanga nganda gusabye bunga ndakwebye none hari ico none sindi baby none uri baby nyeri rega natwe ari getu yaduhera mu nda nibyo nyene ukacuro nk'ibiryo ukarya surtout nuko ibintu biba bimeze surtout gisiguriki surtout gisiguriki surtout rega kumbaza vyishima none se kivuze rega tuganire none se kivuze rega tuganire none ça merci beaucoup Bwenge boss manager amashimwe nshikuri manager ashometse neza amakuru myiza ashomye neza kubera iki timwe wahisemo kwita Apotre Bwenge kubera n'uwirongoye afise ubwenge ntore ko tushira ko Apotre ntore ko tushira ko Apotre utibagira ko ndi n'umupasitori urumva nta kosa ririmo uwigishije abakinnyi bawe bose gusenga mu ndimi zitamenyekana umujyamo watuzaniyemo rasta ugatsenga mu ndimi zitamenyekana habuze gato jawe nguruke ubundi muri Apotre Bwenge byose birimo no ugiye kuri channel yacu ya YouTube ukandika ko Apotre Bwenge n'indimi zirenze zijya wabonye ziriko bya vrai kibansengere ndo nk'umugabo ngira Imana ndahari sa ndahari ahubwo nyemera wewe ko uri si ndaronze muriribe mariage pipi bafita kuti barimba ko mariage pole mariage pole Javre ndagano ne basino ahubwo mbira kunyemera ukuri nari kuva kera nkiri umwana namye mfise inzozi zo gukundana n'umukobwa wamenyesha amakuru rero ndagize Imana ko ndakubonye ndagomba ndagusaba ko wonyemerera ko twakundana kuko urumva n'izo nzozi zanje jewe Imana yishura kure kugihe cyane aho ndonse tuzogira uko cyane yanzu nk'akabizu kanyemeza kunyemerera akabizu ubundi iyo twe niko kagomba kubaka urukundo akagira icyo mvuze bagwako nga ntacyo nakandi cyane urabona akabizu amisa zo kwita abantu ngoje amisi niyihangane ariko ntacyo uwuzosumbye uwundi ubwenge nawe uzomutwara bya vrai umukobwa wa misi ugomba mukutwara ukunyene yasinze umutwaro ukunze uzomukwera bose urumva inkwano zici kandi bikwakwanyisha muri uno mwaka nyene jewe nigiye nukuri ndakubwira icyo kuri urabona ko mfise aba bodyguard n'abazobuherekeza nukuri wowe nyemerera kandi ubwo mwaya ko kwitana na santarari ndizeye ko nitwarangiza ikiganiro atawubonuza ku kantu waya jesi bwa nape
Okay, muri apotre bwenge mumaze igihe kingana gute mu kurakora? Twatanguye 2019 ubu tumaze imyaka 2 turiko turakora. Intambwe uyibona iko urimo kumuravansa? Mbo turiko turavansa kuko abakinyi bose twebwe dukinisha abaperemana ntabwo dutora ngo dukinishe uyu munsi ejo tuza tubate nibo baja ku rubuga rwacu barabibona nongera amenyesha mu ihuriro TV ntibibagire kuja kuri apotre bwenge ngo bafyonde ka kantu kameze nk'ikengeri hanyuma bahejeje bafyonde subscribe bakore comment na share. Ekipi ikirabandanya neza ngira mu biganiro mumaze gukoresha nabo murabona bagira udupira tuzimvye nk'utuma ni kamwe nangahe nawe urabibona ni mureke iterabwoba kamwe nangahe mutujye umutima no ya mani kamwe kariko niyo rugo gahagaze ku 30,000 kandi ndazi nawe mani kireka yongiye kuzana ubundi ndazi nawe ntaturamba muyinkwano jasivina muyinkwano nzoca nkoresha wa mama nkoresha uwiwanje iwacu tuvuga turi 10 urumva abiwa donc abo tuvuka na 10 na papa na mama 12 twa ntidufyina je nakubwiye se bwa bwana urumva muyinkwano ikintu cyambere cy'umugambi nzogura na kagapira nibyo ahubwo se ngomba kugura muri inkwano ngomba ko ndabubagurira ava yuko ndaguko uragaheza giye ko ibintu biriho mu kirundo cyako mu amashi bayitagura mashi y'amashini turashimye ego akajimbo kanyuma ko gusezera ikintu nagomba mvuge nagomba menyesha abakunzi ba apotre bwenge ko dufise ibikorwa by'ishuri umwaka kandi ekipe ya apotre bwenge irikiraguka ndabamenyesha ko dufise na concert turiko turategura izobera mu Carama kandi tuzatwe kumwe n'abasani batandukanye n'abandi bakomedi bo mu Burundi bagiye kubibona nongera saba abantu bari hanze y'igihugu cyane iyo mpejeje interview ndakunda kubivuga abo hanze y'igihugu basupportinga abandi bantu bo mu bindi bihugu bakibagira ko natwe mu Burundi dukeneye ubufasha iyi ekipe nta mu manager dufise uretse ko ari jewe nyene nimenya kandi nuja ku rubuga rwacu turafise ko ama video arenga 100 ngomvye kuvuga ngo uwo bayumva yifuza kuba yodufasha kugira apotre bwenge itere imbere menyesha nuwo kwihuriro TV narumvise ko gasore yagiye ubwo moduye umwanya tukaza mudufasha gupostinga video zacu nico nagomba gusaba manager wa kwihuriro TV kugira natwe dushobore gutera imbere tugera aho tugeze kuko nimwaraba ku rubuga rwacu murasanga turimo turakwiza aba subscribe hafi 200 tuduga Imana irimwe irabidufashamo rero wumva yifuza kudufasha kugira dutere imbere umugambi turawufise dukina filime z'Imana tugakina na comedy urumva agomba shimire cyane abo mwihuriro TV uko mwagenze mukagera mu ruziba Imana ibaha umugisha amen kandi dusabe umugisha shano mu apotre donc umukozi w'Imana we donc ikintu jewe nta kwiye gukinisha n'umugisha kana kwiye kwanza umugisha murakoze cyane ya ni debaho umugisha kumwe na timu ya apotre bwenge hamwe na apotre bwenge ugiye reka ndabashimira ngo sima kwadukurikirana don't forget ku followinga Instagram debaho umugisha Facebook debi umugisha Snapchat debi umugisha na Twitter ni debaho umugisha ndakunda kandi ndabubaha bye bye